Yesu Krista jala ta san chati hole to hompi pakai cha ho a hi in mun chom choma ta san chati ho zo se tuni ni khon ke ma pa sa thang khalal khong sain ka ngai lut naw le ka za naw salam ka hin bol ne he tuni ni kho hin hi chi video mang cha a hi e ho zo sia dinga ki hil na thei Passion Week kiti chule hi chi ni kho sunga adi a Palm Sunday a kona Resurrection Day thodo ni kho Easter Sunday ni kho ge pa nei cha point khana hi chi point nga hi ani kho nga sunga thil su ho hi na sei khom de win kain te min he ama sa penin Passion Week kiti hi ipi ham chule Passion Week ni kho sunga ni sima Sunday a kona Friday sunga thil su ho ba ne chan anavio hi de Hichi thil su ho hi Bible sunga thil su ho ade apaka Yesu apin ding ki sei masa ko na Jerusalem alut ding ge hi thim gaw hon ana sei masa a hi taw ne he chule hichi thim gaw hon ana sei masa la a jong paka Yesu Jerusalem khopia lo pi ta ana lut na ni kho chule Jerusalem khopia ho in ana su thing na ho jong hi Isaiah chapter 56 verse 7 Isaiah thim gaw bung som ale gop chang sege na le Jeremiah thim gaw bung sege chang som la khan na jong kichin ta in hi chi Jesu Krista Jerusalem ho in ana su thing jong hi ana ki sei masa Jesu Kristan ain fulfill ai lo le su bulit na yong thil su jong au min he hi ji chun akhat chan a hin Passion Week kiti hi pi a Passion Week kiti ham passion iti te ngai le thu gim na ai lo le thu han na kiti hi chi paka Yesun e ho zo se John se te mi him asim sa mi him John se te ho zo se hat do na dinga ahin kho ahin phala e ho zo se thi na ding khela aung thi a tho gim ta le a len la ya anaki pe do a chule Calvary cross a ahin kho ge ana phal na hi chi ni kho sung hi tho gim na lungzin na ni kho ai lo le phap ya zo ki sei na hi ti chu ka sei masak pe nomin chu kit le hi chi Bible sunga hin Matthew bung som ni la khana ko na som ni le sage Mark som la khana ko na som la nga Luke som la ko pa na som ni le thum che le John le khabu John su ki pa na thu pa bung som la nya ko na som la ko na hin hi chi Passion Week sunga thil su ho hi ki chin ta in Jerusalem khopia Jesu lo pi ta alu na ko na athodo ni kho ge thil su ho hi imu vi na he Hichila say the ding hin Jerusalem hi lo pi ta analu na hi ti hi Palm Sunday ni kho agel do the chwe hi dunia i ho application ti dam i ho ni gel diwa de khat chi pyam ti le paka Yesu Jerusalem ko pya lo pi ta analu banga hi ilung thimule in sungai ho bung sungwa paka Yesu yong lo pi ta analu so hitin cham na le lung mon na paka ko na nei ding in na ki gel lo te ti khat nai se no ma hi ne hi chule ani na Holy Monday ai lo le Monday ni ko theng kitipa hi hi chini khuwa hi paka Yesu Sunday ni la hin Bethany khuwa hin Mary Martha chule Lazarus te in hin phana na mangin chule hi chi jana hin ana gi eti hi scholar tam ta na sei naw chana min akizana he chule hi chini mama hin paka Yesu ahung kinung le ki inin lampia ahung kinung le na achun thei phung hi chi thei ba phung chu aga ding dola ana do ding dola ana do lo wa na gob ji chun agaw samin asap sin nei la pet ta in go me ki tiong hi akimuki ne hi Tuesday ni hong thun na hin paka Jesu hi Hawaii people ho adia ga ti dingin Pharisee so hin Sadducee so hin chule Herodians ki ti ho ama ho ta hin ana kidin te in chule tuta mangcha in ama ho hi ana pho sali warn anaboleti pa hi imu bin a he his chili piver samiti a he chini kho sunga hi chi adia Tuesday ni kho sunga hin ai ho le ai ho jang pathina ki gel phau hitin ai ma chi na ki so lovin pathin ta san jon hin kho mangote hi chini kho hi pathina ki pumpi na ni kho mangote ti hani na se ki no ma he Wednesday ni kho hi chini kho hi mi tam ta in
ahead su thil so su pam te le Judas Iscariot ki pa pakai su sei zui la kha na hin ama hi ji Judas Iscariot hin Judas thim pu ho ai lo la ho vai pu ho Sanhedrin ho to ti di da na hin ama ho to ki ho to pakai su zo do na dinga hi plan na go na ana ki mu pi ni kho hi so kit le hi ni kho Wednesday ni kho a hin ipi mati ke na hele aba na chun Passover ki ti hi ni kho dinga hi ki go na ana ne yowa ana na ni kho hi aba na ni kho Thursday hi Monday Thursday tin zonga ki he in hi ni kho hi mitam ta in Jisu Calvary cross aung ki khat bia chon se te thina ding khela aung thina ding lung hem pi na ai lo le ama ta jing jong ana lung hem na ni kho het jing na le het thina ding in Monday Thursday akiti na he chi Monday Thursday ni kho hin pakai Jisu na sei jui te keng ana so pe in ana sil pe in chule in den chunga ana kalo ana umovin hi cha chun an thing jong ana jong ve ti hong hi imu ki no vin thil so ni na achun he chule athum chan achun ni pi mu wam iti a hele he chi ni kho hin pakai so in get samani ho na hin lungkim ta le ponan nei ta in apa hinga ana taw na he ti pa yong hi imu ki no na he chi ataw zowa hi Judas Iscariot le hi chi Jesu azu do Sanhedrin lam kai pi pu hoi hunguwa ama hi ahungmat nova hi chi Thursday ni la ko na hi thu gim na nasata ana thu a zum da za ana thu a mi hon nui sat le tai tom ana uma a sei ju te jing zo ana sei let na hin khoi ana mana hi amana hi just yon zong tu ni kho ade a Monday Thursday hi paka Yesu I ho dinga a thu gim na ni kho ho gyal do na ni kho ai manova chule ai ho le ai ho pathin to iki wi mat now iki wi zo now hi pakain ai hat do ta sa ai lo le thagawa ta san na inei mo hinam ti pa iki khot pha na hin khoi man de hi deu man hi hi chi ba na hin Friday Good Friday itiu hi chi li kho ai pakai ji su hi Golgotha ki di so the place of school akidin Mark chapter 15 verse 22 achun le khabo achun ni na hi le hi chi muna hi pakai ji su hi ana puyuwa hi ti achu ho vai po ho anga adia ama hi akhat na Jews lam kai ho anga thim chan na thuan seya aba na hi Romans vai po ho anga na sei ki na chukit le pilot anga na sei ki na azo na cha pilot in ama hi thing cross a khat be ding an pe do hi ya chi chi ni khuwa hi Good Friday ni khuwa hi pakai Jesu e ho zo se chon se khela Calvary cross a hi athisana in khat do na ni khuwa hi chi ni khu hi e ho zo se lung hem ta pakai tho na ho gel do a chule e ho chon se na ko na hadam na na dewa atho dim na ho gel do a pathin thangwa na hin kho pathin ho na hin kho chule pathin to ki ho na hin kho hi imanova nasata mi tam ta in lopi ta ama na hin I hon jong hi chin kho hi lopi ta I pathin to ki gui jop man na hin kho iman diu hi poimo ma jing na hi Bible in koi ma cha cham ki mom poi miyo sia chu chon se a pathin lopi na ko na mang hi tai ati ma banga pathin lopi na ko na mang sa ho hol do ki ding le that do ki ding a pathinin hi chi pakai Jesu Christa cha pa chang khani ap o hi chi Passion Week ni kho hi mi tam ta in don da le is an sam hi jong le ta sen cha te ho dinga ni kho lopi ta hi pha lopi ta hi chi ni kho ho sum se sia hi pakai Jesu tho na le ain kho man ho hi gela e hon jong hi chi ta banga chu ta san cha te in kho a pathin tho gim na ho hi lung hem pi na ki pa na hi han lang taw na hi han lang ki tir kho to na hi han lang I pilam pi hi jong le iman diu hi poi mo mama ji khat chu hi pathin ho na gu ro ho gut te ni kho mangoi tin chule he chi ni kho sunga hin ita saw le ilagaw hin kho ki su the ho hi tin pathin to ki chamo hi tin igal mi te ai in sumi iloi pai to ki cham hi tin chule he chi pakai su ti san za la cho do sa hi naw bet sa na in e hon jong
pakai thu na ho gyal do pumin taw na le thum na le iza kaya pangu hite ti hi chomlam ta a Good Friday message abon chicken hi zong le hi chi Passion Week sunga dia Palm Sunday ko na Good Friday chung chang thua EPP thil su ana umam ai lowa hi le itabanga pakai su hi chi Passion Week sunga hi hin kho anamanam ti ahead saw zong le reminder khana in la ova eho le oho self evaluation in a kibolova self reflection in a bolova pathin thu ta kita in kho imanova pathin tho gim na lumzin na ni kho ho hi ehon zong lumzin na ni kho ai lo le ki pa na ni kho ham ai lo le lum hem na ni kho ham taw na ni kho ham I pi hamas imanova pa ta ke cha a hi pa na hi pathi na pi liu hi dunia ikitim naw le ikitil kho naw hin tin hi aban ting le Good Friday ni kho message cham cha na sei ki roi tin chukit ting le Good Friday zowa na Jisu atho do ki na ni kho resurrection day tiu Easter Sunday message song cham cha na ngai ki ti wa hin dunia ding in Passion Week ki ti Palm Sunday nia ko na Good Friday chan gya thil so ho isei now pathe ni bon sa devin e ho ki gyal do sakit na agawi thate e bo ta bin te ti chu kan se ni ti ka ki pa e